uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi Baba. Ndiyabulisa kuwe Baba uNtsibande, bulise nakumama, uJesu Kristu inkosi. Ndiye Baba uNtsibande ndathenga incwadi ndabhala izono njengoba ideyithi besendiyicelile ndayifumana, uJesu Kristu inkosi. Ndiye ndalala xa ndilele ndabona iphupha okanye umbono ingathi kusendaweni yokuthandaza, kusecaweni ngoba kunabantu kugcwele. Ingathi ke ngoku kubizwa abantu abazonika ubufakazi. Xa ndifika ndibe ngokuqala kugcwele apha, ndinikwe imayikhi. Ndithi mna xa kunomntu ke apha osidirektayo, akhange ndimbone uba ngumntu okanjani but kunomntu oququzelayo nje osinika imayikhi, uJesu Kristu inkosi Baba. Athi ndinikwe le mayikhi, into bendinikwe le mayikhi ingathi ndizoxelela abantu ngokubaluleka kokuvuma izono. Ndiyobaxelela abantu uba kubaluleke kanjani ukuvuma izono, uqale ebutsheni, uvume izono zakho uqale phantsi. Inkonzo ebaluleke kakhulu, ingathi ndixelela abantu ngendlela endiye ndancedakala ngayo ngokuvuma izono. Uye wathi ke lo mntu uququzelayo, mandibulele kuTata uNtsibande, uJesu Kristu inkosi Baba. Ndiye ndathuka ndaqonda uba Nkosi yam utsho uthi ngondizibhalayo ezi zono apha encwadini ndiyabonwa nguThixo okokuba ndizibhala le nto yokuvuma izono nje seyisaziwa ezulwini ukuthi ndiyenzile. Ngoba bekuyinkonzo ebubonakala uba inkulu, bekubonakala uba yinkonzo enkulu. Ndiphume apho ndiziva umoya wam umnandi kakhulu. Nango ndothukayo ndatsho ndanamandla okuqhubeka ndibhale. Amen. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Inkosi Baba kakhulu. Jesu Kristu inkosi. Ndiyabulisa tata nomama egameni lenkosi yethu Kristu waseNazaretha. Ndibulisa nabazalwane ekhaya ilizwe entabeni lukaJehova kuyabonelelwa. uJesu Kristu inkosi. Ndithanda ukuxolisa ngothatha ithuba ngeli phupha ndaliphupha ngeenkonzo zikaJulayi, kodwa sasisemkhosini sawuzophela umkhosi. Unobangela woba ndithethe ngeli phupha kuba sesizaya ezinkonzweni zaboomama. Kuvuka into yobana njengoba sizohamba ndathi ndiphupha ndibona ibhasi esigibele kuyo ingathi sisonke iibhrentshi zonke. Kunamabhrentshi ka-Aitunda endiwaziyo nabantu babo. Sahamba ngebhasi, sithe sihamba ngale bhasi yama endaweni ethize ngakomnye umzi kwathiwa masehlike siyophumla khona nemithwalo yethu. Ndamangala ukuthi kanjani uba siyophumla kuphunywa xa siya entabeni. Yani sayolala ke kulo mzi, savuka saphathelela kusasa. Sithe sisaphuma njalo sihamba, ndava ilizwi lisithi ke ibhasi ngoku seyime ngaphesheya komfula. Ndixakwe nalapho akho mfula xa siya entabeni. Xa ndithi sihambe siphethe le mithwalo yethu, xa ndifika nyhani ndiwubonile umfula mkhulu, unemithi emacaleni, unodonga emacaleni. Kukho amanzi angathi ayatshova amdaka, ngathi kukho into awaphushayo. Hayi, babe khona few abawelayo. I think babengafikanga naku-10. Ndisajongile njalo ndijonga ngecala serayithi. Naba bazalwane bayathontelana, bangena kulaa manzi amdaka. Ndizibuza uba hayi bo Nkosi yam, njengoba betshona kulaa manzi sizawabona njani kulaa manzi amdaka. Ndithandaze ngento ndiThixo, ndiyacela ukuba kuvele amakhanda. Ndiyabona uba imizimba yabo iyanyakaza. Nyhani ndithi xa ndifuna uwela nam ndifuna indawo yowela. Ndibone sekukho amatye, ndiwele kulaa matye angathi abekwe kakuhle. Xa ndithi ndiyakhuphuka eludongeni phinde ndijonge ngemva, intliziyo yam ibuhlungu. Nabo ndibabona abazalwane still bayathontelana balandela behla kule ndawo ibitshona abanye abazalwane. Intliziyo yam ibuhlungu kakhulu. Unobangela uba ndithethe ngalo eli phupha kuba sisesoya ezinkonzweni. KangoThixo angasinceda asibonise lapho singenzi khona kakuhle, ngoba ndaba nomnye umbono after that uNkulunkulu endibeke endaweni lapho endibonisa aboomama abamileyo begqoke kakuhle iilokhwe ezinde. Kodwa wathi uyababona abazalwane, wathi niyabona uba ninxibe njani, ndathi kakuhle. Wathi xe ngoku
xa ndinxibe kakuhle, xa ugqiba ugeza uye ubone ntoni? Ndithi kubakho intsila ngaphezulu. Athi ke bona, njengobona ke begqoke kakuhle abazalwana, iilokhwe ezinde nte qhwi. Wathi njengobona ke ninjalo ke niba ngathi nibahle kodwa intsila ibe ngathi iyandibonisa intsila le. Athi uyabona ke, but le ntsila andikwazi uyi-expleyina because ngendlela eyayibonwa ngayo. UJesu Kristu yiNkosi. Xa ndifumene ithuba ndizolicacisa kakuhle iphupha ngoba ikhathi sesiphelile. uJesu Kristu yiNkosi. Kristu inkosi Baba, ngiyabingelela entabeni yendlu kaJehova. Ngiyabonelela nasekhaya leswi Baba. Ngithi angiphakamise ukubonga kuNkulunkulu Baba ngokuba Nkosi uNkulunkulu wethu akwenza ukuba Baba akuthobise. Akuphe uNkulunkulu Baba izindlebe, akuphe amehlo, akuphe amakhala kamoya. Baba, ubaba uNkulunkulu Baba, ngiyambonga kakhulu ngenkonzo yaseGreat Town. Kuthe lapho ubaba esithi akukhulekwe abaseRoma 10:9. Nami ngaguqa ngisekhaya ngaphakamisa izandla. Kuthe ngisaguqile ngiphakamisa izandla, ngikhuleka uNkulunkulu wangikhombisa phambili epulpiti, ngabona kugcwele ifu elimhlophe elithe qwa. Lobuya mhlophe angikaze ngize ngibone empilweni yami. Lobu mhlophe buze bucwebezele bungabhekeki. Ngithe ngisabuka leli fu ngimangele, kwavela izwi engathi liyamemeza kakhulu. Lithi leli fu ligcwele indlu yonke. Ngambona uNkulunkulu emkhulu. Ngambona uNkulunkulu esithanda singabantwana bakhe uma simlalela senze intando yakhe ukuthi wonke akukhulumile bese siyakwenza. Ngiyamphakamisa kakhulu uNkulunkulu Baba ngenkonzo yaseGreat Town. Ngiyabonga kakhulu Baba. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela entabeni yendlu kaJehova, kuyabonelelwa nasekhaya lezwi nakwena Baba uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga nje ukuthi inkosi isangigcinile kuzobe lesi sikhathi. Ngibonga nje umusa wayo, ukuphiliswa uyona ngenkathi njena kade nginebuhlungu, kade nje ngibuzwa lana eqolo. Bengathi nje kunembobo enkulu, kunenhlungu ekade nje zibuhlungu ngale ndlela ukuthi nje bengakwazi nje ngisho ukugoba. Kodwa nje ngomkhuleko nje kaMeyi 18 ngikhuleka nje wona. Ngithi uJesu Kristu inkosi, mangirabha ngithi uJesu Kristu inkosi. Hhayi, inkosi yazi yangihlangabeza, yangiphilisa. Ngiyambonga nje kakhulu uJesu. Nanokuthi nje mangicela imali ngikhuleka kuyena ukuthi anginayo imali, ebese yena eyaliveza usizo ukuthi anginikeze imali. Ngiyambonga nje kakhulu nje uJesu. Ngiyayibonga kakhulu nje ney'mfundiso ukuthi ngempela thina uma nje kukhona esikudingayo asisiyi kumuntu, kepha nje siya kuJesu. Then uJesu yena uzobe-ke esiyakuthumelela umuntu ukuthi azokunikeza lolo sizo lolo. Ngiyabonga nje kakhulu. Ngiyakhuleka nje egameni lenkosi yethu uJesu Kristu, ukuhlala kuye ngingasuki kuye ngoba ngempela akekho omunye ngaphandle kwakhe. Usizo lwami luvela kuye. Alukekho umuntu engingathi ngimthembile. Ngoba lize liyasho nezwi lithi uqalekisiwe umuntu othemba kubantu. Ngiyakhuleka nje Nkosi uJesu ukuthi uNkulunkulu namandla wonke ngimethembe ngey'khathi zonke. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu uKristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi.
uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyakubingelela baba umfundisi, ngiyakubingelela kakhulu. Ngiyakuthanda baba umfundisi, lezi zinto oyiphethe, ngithanda lento oyiphethe. Ayi, wawuqinisile ukuthi abekho abefundisi abazoma noma abazohlala ekhaya lezwi uma uphethe into enamandla kangaka. Ngiyabonga kakhulu baba umfundisi, kakhulu. Iy'ntshumayelo zonke ngiyazilalela, yonke izinto nje ozikhulumayo baba ziyasakha bangcwele. Zisenza ukuthi Nkosi yami, uNkulunkulu wethu singambukeleli phansi, kodwa uNkulunkulu wethu simphakamise. Nkosi yami baba, siyabonga kakhulu. Ngelinye ilanga ngiyafisa ukuthi uma ngabe ninengqungquthelo, uma ngabe kuthiwa nginemali, ngike ngizobona ekhaya egameni lenkosi yethu uJesu Kristu. Siyabonga kakhulu, umusa nothando malube nawe baba, uqhubeke ushumayele izindaba ezimnandi ngale ndlela. Ngiyabusiseka kakhulukazi nale ntshumayelo namhlanje emini ingibusisile kakhulu bazalwane. Abefundisi abasondele kwabanye abefundisi babuze ukuthi kungani kungangeni abantu phakathi ebandleni. Bazalwane, wenza ngani? uJesu Kristu uyinkosi baba. Ngizwa nje angathi kunezwi elikhuluma nami ukuthi ngakhuluma noNsibande ukuthi akangakhele indlu yami lapha abazalwane abazongikhonza khona, engagijimisa imali njengabanye abafundisi abagijimisa imali emabandleni abo. Zonke izizwe zakugobhozela khona. Bese angathi ngibona abazalwane abaningi bakugijimela khona entabeni. Isimanga-ke lesi, angiyazi lento engiyibona la, bantu abangaka. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabingelela ninomama, ngibingelele nabazalwane ekhaya lezwi nasentabeni kaJehova kuyabonelelwa. Baba, ngizothanda ukuthula ubufakazi ukuthi bengigulelwa umntwana kusuka ngoMgqibelo ebusuku kufika ngeSonto. Izolo ngamthatha ngamyisa kadokotela. Mengifika kadokotela umntwana bese lahlwa umzimba. Umntwana bese kusele kancane ukuthi akhiphe isikhwehlela sokugcina ngendlela umntwana bengayo. Umntwana mengifika mebamthinta iy'nyawo nezandla umntwana sewuyabanda. Elokhu elahla umzimba nje, elokhu elahla umzimba. Lokhu kumnyama emehlweni sekungekho sengasenzi lutho. Bathi ngimbeke phezu kombhede umntwana sendwazile nje. Kodwa ngizobonga igama elithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyalibonga baba leli gama. Ngilokhu ngilibiza baba leli gama ukuthi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Nangendlela udokotela waba nesineke somntwana ngayo. Yize noma bethetha kanti umntwana vele beselisikhathi esincane nje, kodwa ngiyabonga baba ukuthi uNkulunkulu wamphilisa umntwana. Wamphilisa baba ngesivumo esithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga baba, ngiyabonga ekujuleni kwenhliziyo yami. Ngiyabonga ukwaluseka ekhaya lezwi, ngiyabonga ukufundiseka. Ngiyabonga baba, ngiyabonga ngomoya wami wonke. Ngiyathanda ukumbonga uNkulunkulu kakhulu baba. Umntwana ugcine ephapheme, umntwana wabuyisa amehlo. Belokhu bemsiza ngedriphu, wagcina lokho kumnyama sekubuyile, nakuba dehydrated lokhu nako sekuthi ukwehla emzimbeni. Ngiyambonga uNkulunkulu baba ukwaluseka ekhaya lezwi.
Ngiyabonga lesi sivumo esithi uJesu Kristu inkosi. Ngibonge nje Baba nokuthi uNkulunkulu ayithobise inhliziyo yami ngivume ukuthi ngithi nami ngiphile ubungcwele nangendlela ekugqokwa ngayo futhi ngiyamukele ngenhliziyo yami yonke, ngoba emhlabeni asikho ndawo sibandluli kuleli zwe. Ngiyabonga Baba kakhulu, ngiyabonga ngalesi sivumo. Ngimbonga uNkulunkulu silalile nomntwana futhi wavuka uyadla manje. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ungibuyisele umntwana bese engekho, sehambile, sewulahla nomzimba. Kanti mina bengingaqondi ukuthi umntwana ngathi besengekho. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu ngalesi sivumo esithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu uyinkosi. Baba, Nkosi, ngizwa nje izwi elikhulumayo ukuthi abantu abaningi bazoyitshela ukuthi uthwele, kanti awuthwele, uklini, kuwukuthi uhamba nomdala wey'nsuku. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kubaba, ngiyabingelela kumama. Entabeni likaJehova kuyabonelela, nasekhaya lezi ngithi uJesu Kristu inkosi. Bude ubufakazi bami ngoJesu Kristu inkosi ngabaseRoma ngoMeyi 10 nangoJuni 11. Bude kodwa kuze ngadliwa isikhathi ngizobeka kanje, selokhu ngangena ekhaya lezwi ngoDisemba 2023. Yashintsha mina impilo yami. Wangizwa mina uNkulunkulu ayengangizwa sengidele konke. Wangizwa mina uNkulunkulu ngokungena kwami ekhaya lezwi. Mina ngithandaza ngibe ngazo zivezi. uJesu Kristu inkosi uyaphendula, aphendule nangempela. uJesu Kristu inkosi uyasisebenzela. Ngicabanga ukuthi akukho okungihlukanisa noJesu. Akukho okungihlukanisa nekhaya lezwi. Ngiphuma ezimeni ezinzima ngenxa yekhaya lezwi. uNkulunkulu useyibonakalisile kimi ukuthi ukhona, uyaphendula. Ngizosho njalo-ke ebufakazini bami ngoba bami ubufakazi bude. Mina bengifaka lesikhafu lesi ebesimboza ubuso, ngasithatha ngasifaka ekhanda ngoba asiphumi ebusuku uma ngilele. Bese ngigqoka sona nje nasemini, kodwa uNkulunkulu emuhle uphuphisile ukuthi asiphelele kuyena, udinga iduku. uNkulunkulu engimkhonzayo ave ngimthanda. Uma ngihamba uyakwenza ukuthi emaphusheni angikhombise leyo nto ukuthi kuyena ayemukeleki. Ngiyabonga kakhulu ngoJesu esihamba naye ekhaya lezwi. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. Ngithanda ukubingelela ubaba umpostoli, umama umpostoli, ibandla lonke lasentabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa, ibandla lonke lasekhaya lezwi. Ngithanda ukubonga uNkulunkulu ngesivumo esithi uJesu Kristu inkosi. Nginomntwana ona-6 years obenenkinga bengabelele, ngizothi amadimoni kunento abemfida yona ngoba ubencela ubusuku bonke.
kunento nje ayimamfuzayo ebusuku elele, noma ngingamphaphamisa ngimnyakazise, kodwa lento anele azumeke nje ayincele, ayincele, ayincele. So nami ngayilwa kakhulu ngithandaza, ngimkhulekela ebusuku, ngimkhulekela, kodwa lento inganqamuki. Kuze kube khona nabazalwane abathi bayamthatha baya komkhulekela nabo abasindisiwe, bathi nabo bakhulekile, kodwa lento inqamuke kancane iqhubeke, ibe khona umntwana encele ebusuku, encele into engayazi nje. Kodwa ngibonga ukuthi uNkulunkulu ungenzile ukuthi ngithi masikhuleka njalo ngo-6 ntambama sikhulekele ukulala, ngithi kubantwana abathi bona uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, abalokhu besho kanjalo. So kusukela benze kanjalo nje, ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi lento angisayizwa yenzeka kumntwana ebusuku mengabe elele uselala kahle kuze kusekuseni, ngize ngivuke noma nasebusuku mangiphaphama ngabe ngiyombheka la belala khona ekamereni labo, ngimuzwe, ngithole ukuthi nje ulele peaceful, ayisekho lento abeyimunca ubusuku bonke, ngoba nje benele azumeke nje aqale lento ayimunca, ayincele, ayincele, ayincele nje, umoya wami ubuhlungu. So ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi uyinqobile lento ngesivumo nje ukuthi uJesu Kristu inkosi. Ngiyambonga uNkulunkulu ongiphile nami ukuhlakanipha ukuthi angifundise abantwana bami ukuthi nabo abasho bathi uJesu Kristu inkosi mangithandaza, nabo bavume, ngoba bakwazi ukuyikhulekela nje, kodwa bona bavane bathi uJesu Kristu inkosi. So nje sekuyinto abayazi ukuthi masikhuleka bona bathi uJesu Kristu inkosi. So ngiyambonga kakhulu uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi, Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. Ndiyabulisa kubaba uNtsibande, umama uNtsibande, bazalwane basekhaya elizwi kunye nabasendlini ntabeni yendlu kaJehova, kuyabonelelwa. Ndinibulisa ngesivumo esithi uYesu Kristu uyinkosi. Ndinobungqina endibuzisa ngaphambili besivumo esifumaneka phaa kuPhilippians 2 verse 9 to 11, verse 11 esithi uYesu Kristu inkosi. Sinamandla bazalwane, sinamandla, siyawaguqisa amadolo, siyawahambisa, siyawabalekisa amademoni. Ndithe ngelinye ilanga ndilele, kwakusekuseni, Monday ekuseni, ndizawuvuka ndizawuphangela, kanye phaa ngo-5 ndeva uba kukhona umoya ongenayo apha erumini. Ndathi xa ndizama ukuphakama ndacinezeleka kakhulu, kwatsho ilizwi kum lathi, yithi uYesu Kristu uyinkosi. Ndatsho ndathi uYesu Kristu uyinkosi okokuqala, ndathi uYesu Kristu uyinkosi okwesibini, okwesithathu bazalwane yayingathi nditshowukwe ngumbane. Ndavela ndatshowukeka, ndangcangcazela kakhulu, like vibrating apha ebhedini for some seconds, and then ndayeyeka. Kunyanisile utata xa esithi amadimoni ayatsha xa ubiza esi sivumo okanye xa usitsho esi sivumo sithi uYesu Kristu uyinkosi, ayatsha emke abaleke. Ndandiqhela ukuthi ke xa ndifunyanwa ngulo moya ndithi Jesus, Yesu, ufumanisa into yoba uyalwa, ihambe kudala le nto. Kodwa ngoku ndithi uYesu Kristu inkosi, uYesu Kristu inkosi, uYesu Kristu inkosi. Siyabulela tata ngeemfundiso zakho neentshumayelo umane usinika zona each and every day, zenza into enkulu kuthi. Awu, ubungcwele tata, bobona bundenza into yoba xa ndimamele ezi ntshumayela ndizibone ndikhala, ngoba ndicinga apho ndisuka khona ndandicinga ndisindisiwe, kodwa ngoku ingathi ndiyaqala ukuba kanti ndiyasindiswa.
uJesu Kristu uyinkosi. uYesu Kristu uyinkosi. uYesu Kristu uyinkosi. uYesu Kristu uyinkosi. Ndiyabulisa kuTata uNtsibande nomama uNtsibande bonke abazalwana basekhaya elizwe nabasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ndinobungqina besishumi. Emva kwentshumayelo tata yakho emnandi ngesishumi ndaye ndanomdla, nda-encouraged sokuba mandisikhuphe isishumi, ngoba kaloku bendikade ndikhupha iminikelo entlobontlobo ndingasikhuphi isishumi. Kodwa ndathatha isigqibo emva kwezaa ntshumayelo zakho kule veki iphelileyo zokuba isishumi, what are the benefits zokukhupha isishumi and usikhupha kuba kutheni isishumi. Ndathatha imali bendandiyifumane kuloo veki emsebenzini ndayifaka ebhanka, ndafaka isishumi sonke siphelele. Tata, ndaba nombono ndileqwa yi-crocodile. Ndanyuka indawo engathi yi-mountain. Xa ndinyuka kule mountain, le crocodile yenyuka. Ithe xa izawufika kum yavela yayowa yaqengqeleka yayowa ezantsi, pha ezantsi. Yaphinde yabuya xa ndiqala kwakhona unyuka ndibe ngathi ndiyayibaleka le crocodile, yabuya kwakhona ndayibona seyilapha ecaleni kwam. Yenza loo nto kathathu tata, isiwa kati-1, 2, yawo okwesibini, yawo okwesithathu. Emva kwesithathu zange ibe iphinde iphakame. Ndibulela amandla esishumi. Iyasebenza le nto, inamandla le nto. uYesu Kristu uyinkosi. uYesu Kristu uyinkosi. uYesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi Baba. Ndiyabulisa kuwe Baba uNtsibande, bulise nakumama. uJesu Kristu uyinkosi. Ndiye Baba uNtsibande ndathenga incwadi ndabhala izono njengoba ideyithi besendiyicelile ndayifumana. uJesu Kristu uyinkosi. Ndiye ndalala, xa ndilele ndabona iphupha okanye umbono ingathi kusendaweni yokuthandaza, kusecaweni ngoba kunabantu kugcwele. Ingathi ke ngoku kubizwa abantu abazonika ubufakazi. Xa ndifika ndibe ngokuqala kugcwele apha, ndinikwe imayikhi. Ndithi mna xa kunomntu ke apha osidirekthayo, akange ndimbone uba ngumntu okanjani, but kunomntu oququzelayo nje osinika imayikhi. uJesu Kristu uyinkosi Baba. Athi ndinikwe le mayikhi, into bendinikwe le mayikhi ingathi ndizoxelela abantu ngokubaluleka kokuvuma izono. Ndiyobaxelela abantu uba kubaluleke kanjani ukuvuma izono, uqale ebutsheni, uvume izono zakho, uqale phantsi. Inkonzo ebaluleke kakhulu, ingathi ndixelela abantu ngendlela endiye ndancedakala ngayo ngokuvuma izono. Uye wathi ke lo mntu uququzelayo, mandibulele kuTata uNtsibande. uJesu Kristu uyinkosi Baba. Ndiye ndathuka, ndaqonda uba Nkosi yam utsho uthi ngondizibhalayo ezi zono apha encwadini ndiyabonwa nguThixo okokuba ndizibhala kule nto yokuvuma izono nje seyisaziwa ezulwini ukuthi ndiyenzile. Ngoba bekuyinkonzo ibubonakala uba inkulu, bekubonakala uba yinkonzo enkulu. Ndiphume apho ndiziva umoya wam umnandi kakhulu. Nango ndothukayo ndatsho ndanamandla okuqhubeka ndibhale. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Enkosi Baba kakhulu. Jesu Kristu inkosi. Ndiyabulisa tata nomama egameni lenkosi yethu Kristu waseNazaretha. Ndibulisa nabazalwane ekhaya elizwe entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. uJesu Kristu inkosi. Ndithanda ukuxolisa ngothatha ithuba ngeli phupha ndaliphupha ngeenkonzo zikaJulayi, kodwa sasisemkhosini sawuzophela umkhosi.
Unobangela woba ndithethe ngeli phupha kuba sesizeya ezinkonzweni zaboomama. Kuvuka into yobana njengoba sizohamba ndathi ndiphupha ndibona ibhasi esigibele kuyo ingathi sisonke iibhrentshi zonke. Kunamabhrentshi ka-Aitunda endiwaziyo nabantu babo. Sahamba ngebhasi. Sithe sihamba ngale bhasi yama endaweni ethize ngakomnye umzi kwathiwa masehlike siyophumla khona nemithwalo yethu. Ndamangala ukuthi kanjani uba siyophumla kuphunywa xa siya entabeni. Yani sayolala ke kulo mzi, savuka saphathelela kusasa. Sithe sisaphuma njalo sihamba ndava ilizwi lisithi ke ibhasi ngoku seyime ngaphesheya komfula. Ndixakwe nalapha akho mfula xa siya entabeni. Xa ndithi sihambe siphethe le mithwalo yethu, xa ndifika nyhani ndiwubonile umfula mkhulu unemithi emacaleni, unodonga emacaleni. Kukho amanzi angathi ayatshova amdaka, ngathi kukho into ewaphushayo. Hayi, babekhona aba-few abawelayo. I think babengafikanga naku-10. Ndisajongile njalo ndijonga ngecala serayithi. Naba bazalwane bayathontelana, bangena kulaa manzi amdaka. Ndizibuze uba hayi bo Nkosi yam, njengoba betshona kulaa manzi sizawabona njani kulaa manzi amdaka. Ndithandaze ngentloni Thixo, ndiyacela ukuba kuvele amakhanda ndiyabona uba imizimba yabo iyanyakaza. Nyhani ndithi xa ndifuna uwela nam ndibone ndifuna indawo yowela, ndibone sekukho amatye, ndiwele kulaa matye angathi abekwe kakuhle. Xa ndithi ndiyakhuphuka eludongeni phinde ndijonge ngemva, intliziyo yam ibuhlungu. Nabo ndibabona abazalwane still bayathontelana balandela behla kule ndawo ibitshona abanye abazalwane. Intliziyo yam ibuhlungu kakhulu. Unobangela uba ndithethe ngalo eli phupha kuba sisesoya ezinkonzweni. KangoThixo angasinceda asibonise lapho singenzi khona kakuhle, ngoba ndaba nomnye umbono after that uNkulunkulu endibeka endaweni lapho endibonisa aboomama abamileyo begqoke kakuhle iilokhwe ezinde. Kodwa wathi uyababona abazalwane, wathi ndiyabona uba ninxibe njani, ndathi kakuhle. Wathi xa ngoku xa ninxibe kakuhle xa ugqiba ugeza uyibone ntoni? Ndithi kubakho intsila ngaphezulu. Athi ke bona njengobona ke begqoke kakuhle abazalwane iilokhwe ezinde ngeqhiya. Wathi njengobona ke ninjalo ke kuba ngathi nibahle kodwa intsila ibe ngathi iyandibonisa intsila le. Athi uyabona ke, but le ntsila andikwazi uyi-expleyina because ngendlela eyayibonwa ngayo. uJesu Kristu yiNkosi. Xa ndifumene ithuba ndizolicacisa kakuhle iphupha ngoba ikhathi sesiphelile. uJesu Kristu yiNkosi. Jesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabingelela entabeni yendlu kaJehova, ngiyabonelela nasekhaya lizwi. Baba, ngithi angiphakamise ukubonga kuNkulunkulu Baba ngokuba Nkosi uNkulunkulu wethu akwenza ukuba Baba akuthobise, akuphe uNkulunkulu Baba izindlebe, akuphe amehlo, akuphe amakhala kamoya. Baba, ubaba uNkulunkulu Baba ngiyambonga kakhulu ngenkonzo yaseGreat Town. Kuthe lapho ubaba esithi akukhulekwe abaseRoma 10:9, nami ngaguqa ngisekhaya ngaphakamisa izandla. Kuthe ngisaguqile ngiphakamisa izandla ngikhuleka, uNkulunkulu wangikhombisa phambili epulpiti, ngabona kugcwele ifu elimhlophe elithe qwa. Lobuya mhlophe angikaze ngize ngibone empilweni yami. Lobu mhlophe buze bucwebezele bungabhekeki. Ngithe ngisabuka leli fu ngimangele, kwavela izwi engathi liyamemeza kakhulu lithi leli fu ligcwele indlu yonke. Ngambona uNkulunkulu emkhulu, ngambona uNkulunkulu esithanda singabantwana bakhe uma simlalela senze intando yakhe, ukuthi wonke akukhulumile bese siyakwenza. Ngiyamphakamisa kakhulu uNkulunkulu Baba ngenkonzo yaseGreat Town. Ngiyabonga kakhulu Baba. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela entabeni yendlu Jehova, kuyabonelelwa nasekhaya lizwi nakwena Baba uJesu Kristu inkosi.
ngiyabonga nje ukuthi inkosi isangigcinile kuzobe lesi sikhathi. Ngibonga nje umusa wayo ukuphiliswa uyona ngenkathi njena kade nginebuhlungu, kade nje ngibuzwa lana eqolo. Bengathi nje kunembobo enkulu, kunenhlungu ekade nje zibuhlungu ngale ndlela ukuthi nje bengakwazi nje ngisho ukugoba. Kodwa nje ngomkhuleko nje ka-May 18 ngikhuleka nje wona. Ngithi uJesu Kristu inkosi, mangirabha ngithi uJesu Kristu inkosi. Hhayi, inkosi yaze yangihlangabeza yangiphilisa. Ngiyambonga nje kakhulu uJesu. Nanokuthi nje mangicela imali ngikhuleka kuyena ukuthi anginayo imali, ebese yena eyaliveza usizo ukuthi anginikeze imali. Ngiyambonga nje kakhulu nje uJesu. Ngiyayibonga kakhulu nje ney'mfundiso ukuthi ngempela thina uma nje kukhona esikudingayo asisiyi kumuntu, kepha nje siya kuJesu. Then uJesu yena uzobe-ke eyakuthumelela umuntu ukuthi azokunikeza lolo sizo lolo. Ngiyabonga nje kakhulu. Ngiyakhuleka nje egameni leNkosi yethu uJesu Kristu, ukuhlala kuye ngingasuki kuye, ngoba ngempela akekho omunye ngaphandle kwakhe. Usizo lwami luvela kuye. Alukekho umuntu engingathi ngimthembile, ngoba lize liyasho nezwi lithi uqalekisiwe umuntu othemba kubantu. Ngiyakhuleka nje Nkosi uJesu ukuthi uNkulunkulu Namandla wonke ngimethembe ngey'khathi zonke. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu uKristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyakubingelela baba umfundisi, ngiyakubingelela kakhulu. Ngiyakuthanda baba umfundisi, lezi zinto oyiphethe, ngithanda lento oyiphethe. Ayi, wawuqinisile ukuthi abekho abefundisi noma abazohlala ekhaya lezwi uma uphethe into enamandla kangaka. Ngiyabonga kakhulu baba umfundisi, kakhulu. Iy'ntshumayelo zonke ngiyazilalela. Yonke izinto nje ozikhulumayo baba ziyasakha bangcwele. Zisenza ukuthi Nkosi yami, uNkulunkulu wethu singambukeleli phansi, kodwa uNkulunkulu wethu simphakamise. Nkosi yami baba, siyabonga kakhulu. Ngelinye ilanga ngiyafisa ukuthi uma ngabe ninengqungquthelo, uma ngabe kuthiwa nginemali, ngike ngizobona ekhaya egameni leNkosi yethu uJesu Kristu. Siyabonga kakhulu. Umusa nothando malube nawe baba, uqhubeke ushumayele izindaba ezimnandi ngale ndlela. Ngiyabusiseka kakhulukazi nale ntshumayelo yanamhlanje emini ingibusisile kakhulu bazalwane. Abefundisi abasondele kwabanye abefundisi babuze ukuthi kungani kungangeni abantu phakathi ebandleni. Bazalwane, wenza ngani? uJesu Kristu uyinkosi baba. Ngizwa nje angathi kunezwi elikhuluma nami ukuthi ngakhuluma noNsibande ukuthi akangakhele indlu yami lapho abazalwane abazongikhonza khona, engagijimisa imali njengabanye abafundisi abagijimisa imali emabandleni abo. Zonke izizwe zakugobhozela khona, bese angathi ngibona abazalwane abaningi bakugijimela khona entabeni. Isimanga-ke lesi, angiyazi lento engiyibona la, bantu abangaka.
Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Baba, ngiyabingelela ninomama, ngibingelele nabazalwane ekhaya lezwi nasentabeni kaJehova kuyabonelelwa. Baba, ngizothanda ukuthula ubufakazi ukuthi bengigulelwa umntwana kusuka ngoMgqibelo ebusuku kufika ngeSonto. Izolo ngamthatha ngamyisa kadokotela. Mengifika kadokotela umntwana bese lahla umzimba. Umntwana bese kusele kancane ukuthi akhiphe isikhwehlela sokugcina. Ngendlela umntwana bengayo, umntwana mengifika mebamthinta iy'nyawo nezandla umntwana sewuyabanda. Elokhu elahla umzimba nje, elokhu elahla umzimba. Lokhu kumnyama emehlweni sekungekho sengasenzi lutho. Bathi ngimbeke phezu kombhede umntwana sendwazile nje. Kodwa ngizobonga igama elithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyalibonga Baba leli gama. Ngilokhu ngilibiza Baba leli gama ukuthi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Nangendlela udokotela waba nesineke somntwana ngayo. Yize noma bethetha kanti umntwana vele besekusele isikhathi esincane nje, kodwa ngiyabonga Baba ukuthi uNkulunkulu wamphilisa umntwana. Wamphilisa Baba ngesivumo esithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga Baba, ngiyabonga ekujuleni kwenhliziyo yami. Ngiyabonga ukwaluseka ekhaya lezwi, ngiyabonga ukufundiseka. Ngiyabonga Baba, ngiyabonga ngomoya wami wonke. Ngiyathanda ukumbonga uNkulunkulu kakhulu Baba. Umntwana ugcine ephapheme, umntwana wabuyisa amehlo. Belokhu bemsiza ngedriphu, wagcina lokho kumnyama sekubuyile. Nokuba dehydrated lokhu nako sekuthi ukwehla emzimbeni. Ngiyambonga uNkulunkulu Baba ukwaluseka ekhaya lezwi. Ngiyabonga lesi sivumo esithi uJesu Kristu inkosi. Ngibonge nje Baba nokuthi uNkulunkulu ayithobise inhliziyo yami ngivume ukuthi ngithi nami ngiphile ubungcwele nangendlela ekugqokwa ngayo, futhi ngiyamkele ngenhliziyo yami yonke, ngoba emhlabeni asikho ndawo sibandluli kuleli zwe. Ngiyabonga Baba kakhulu, ngiyabonga ngalesi sivumo. Ngimbonga uNkulunkulu silalile nomntwana futhi wavuka uyadla manje. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ungibuyisele umntwana bese engekho, sehambile, sewulahla nomzimba. Kanti mina bengingaqondi ukuthi umntwana ngathi besengekho. Ngiyambonga uNkulunkulu kakhulu ngalesi sivumo esithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu uyinkosi. Baba, Nkosi, ngizwa nje izwi elikhulumayo ukuthi abantu abaningi bazoyitshela ukuthi uthwele, kanti awuthwele, uklini, kuwukuthi uhamba nomdala wey'nsuku. Jesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela kubaba, ngiyabingelela kumama. Entabeni likaJehova kuyabonelela, nasekhaya lezwi ngithi uJesu Kristu inkosi. Bude ubufakazi bami ngoJesu Kristu inkosi ngabaseRoma ngoMeyi 10 nangoJuni 11. Bude kodwa kuze ngadliwa isikhathi, ngizobeka kanje, selokhu ngangena ekhaya lezwi ngoDisemba 2023. Yashintsha mina impilo yami. Wangizwa mina uNkulunkulu ayengangizwa sengidele konke. Wangizwa mina uNkulunkulu ngokungena kwami ekhaya lezwi. Mina ngithandaza ngibe ngazo zivezi. uJesu Kristu inkosi uyaphendula, aphendule nangempela. uJesu Kristu inkosi uyasisebenzela.
Ngicabanga ukuthi akukho okungihlukanisa noJesu. Akukho okungihlukanisa nekhaya lezwi. Ngiphuma ezimeni ezinzima ngenxa yekhaya lezwi. uNkulunkulu useyibonakalisile kimi ukuthi ukhona, uyaphendula. Ngizosho njalo-ke ebufakazini bami ngoba obami ubufakazi bude. Mina ngike bengifaka lesikhafu lesi ebesimboza ubuso, ngasithatha ngasifaka ekhanda ngoba asiphumi ebusuku uma ngilele. Bese ngigqoka sona nje nasemini, kodwa uNkulunkulu emuhle ungiphuphisile ukuthi asiphelele kuyena, udinga iduku. uNkulunkulu engimkhonzayo ave ngimthanda. Uma ngihamba uyakwenza ukuthi emaphusheni angikhombise leyo nto ukuthi kuyena ayemukeleki. Ngiyabonga kakhulu ngoJesu esihamba naye ekhaya lezwi. uJesu Kristu yinkosi, uJesu Kristu yinkosi, uJesu Kristu yinkosi. Amen. Ngithanda ukubingelela ubaba umpostoli, umama umpostoli, ibandla lonke lasentabeni endlu kaJehova kuyabonelelwa, ibandla lonke lasekhaya lezwi. Ngithanda ukubonga uNkulunkulu ngesivumo esithi uJesu Kristu uyinkosi. Nginomntwana ona-6 years obenenkinga bengabelele, ngizothi amadimoni kunento abemfida yona ngoba ubencela ubusuku bonke. Kunento nje ayimamfuzayo ebusuku elele, noma ngingamphaphamisa ngimnyakazise, kodwa lento anele azumeke nje ayincele. So nami ngayilwa kakhulu ngithandaza, ngimkhulekela ebusuku, ngimkhulekela, kodwa lento inganqamuki. Kuze kube khona nabazalwane abathi bayamthatha bayakomkhulekela nabo abasindisiwe, bathi nabo bakhulekile. Kodwa lento inqamuke kancane iqhubeke, ibe khona umntwana encele ebusuku, encela into engayazi nje. Kodwa ngibonga ukuthi uNkulunkulu ungenzile ukuthi ngithi masikhuleka njalo ngo-6 ntambama sikhulekele ukulala, ngithi kubantwana abathi bona uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, abalokhu besho kanjalo. So kusukela benze kanjalo nje, ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi lento angisayizwa yenzeka kumntwana ebusuku mengabe elele. Uselala kahle kuze kusekuseni, ngize ngivuke noma nasebusuku mangiphaphama ngabe ngiyombheka la belala khona ekamereni labo, ngimuzwe ngithole ukuthi nje ulele peacefully, ayisekho lento abeyimunca ubusuku bonke, ngoba nje benele azumeke nje aqale lento ayimunca, ayincele nje umoya wami ubuhlungu. So ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi uyinqobile lento ngesivumo nje ukuthi uJesu Kristu inkosi. Ngiyambonga uNkulunkulu ongiphile nami ukuhlakanipha ukuthi angifundise abantwana bami ukuthi nabo abasho bathi uJesu Kristu inkosi mangithandaza, nabo bavume ngoba bakwazi ukuyikhulekela nje, kodwa bona bavane bathi uJesu Kristu inkosi. So nje sekuyinto abayazi ukuthi masikhuleka bona bathi uJesu Kristu inkosi. So ngiyambonga kakhulu uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi, Jesu Kristu inkosi, Jesu Kristu inkosi. Ndiyabulisa kubaba uNtsibande, umama uNtsibande, bazalwane basekhaya lezwi kunye nabasendlini ntabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ndinibulisa ngesivumo esithi uYesu Kristu uyinkosi. Ndinobungqina endibuzisa ngaphambili besivumo esifumaneka phaa kuPhilippians 2 verse 9 to 11, verse 11 esithi uYesu Kristu inkosi. Sinamandla bazalwane, sinamandla, siyawaguqisa amadolo,
siyawahambisa, siyawabalekisa amademoni. Ndithe ngelinye ilanga ndilele, kwakusekuseni, Monday ekuseni, ndizawuvuka ndizawuphangela. Kanye phaa ngo-5 ndeva uba kukhona umoya ongenayo apha erumini. Ndathi xa ndizama ukuphakama ndacinezeleka kakhulu. Kwatsho ilizwi kum lathi, yithi uYesu Kristu uyinkosi. Ndatsho ndathi uYesu Kristu uyinkosi okokuqala, ndathi uYesu Kristu uyinkosi okwesibini. Okwesithathu bazalwane yayingathi nditshowukwe ngumbane. Ndavela ndatshowukeka, ndangcangcazela kakhulu, like vibrating apha ebhedini for some seconds and then ndayeyeka. Kunyanisile utata xa esithi amadimoni ayatsha xa ubiza esi sivumo okanye xa usitsho esi sivumo sithi uYesu Kristu uyinkosi. Ayatsha emke abaleke. Ndandiqhela ukuthi ke xa ndifunyanwa ngulo moya ndithi, Jesus, Yesu, ufumanise into yoba uyalwa. Ihambe kudala le nto, kodwa ngoku ndithi uYesu Kristu uyinkosi, uYesu Kristu uyinkosi, uYesu Kristu uyinkosi. Siyabulela tata ngeemfundiso zakho neentshumayelo umane usinika zona each and every day. Zenza into enkulu kuthi. Ubungcwele tata bobona bundenza into yoba xa ndimamele ezi ntshumayela ndizibone ndikhala, ngoba ndicinga apho ndisuka khona ndandicinga ndisindisiwe, kodwa ngoku ingathi ndiyaqala ukuba kanti ndiyasindiswa. uJesu Kristu uyinkosi. uYesu Kristu uyinkosi, uYesu Kristu uyinkosi, uYesu Kristu uyinkosi. Ndiyabulisa kutata uNtsibande nomama uNtsibande bonke abazalwana basekhaya elizweni nabasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ndinobungqina besishumi. Emva kwentshumayelo tata yakho emnandi ngesishumi, ndaye ndanomdla, nda-encouraged sokuba mandisikhuphe isishumi, ngoba kaloku bendikade ndikhupha iminikelo entlobontlobo ndingasikhuphi isishumi. Kodwa ndathatha isigqibo emva kwezaa ntshumayelo zakho kule veki iphelileyo zokuba isishumi, what are the benefits zokukhupha isishumi and usikhupha kuba kutheni isishumi. Ndathatha imali bendandiyifumane kuloo veki emsebenzini ndayifaka ebhanka, ndafaka isishumi sonke siphelele. Tata, ndaba nombono ndileqwa yi-crocodile. Ndanyuka indawo engathi yi-mountain. Xa ndinyuka kule mountain, le crocodile yenyuka. Ithe xa izawufika kum yavela yayowa, yaqengqeleka yayowa ezantsi, ezantsi. Yaphinde yabuya xa ndiqala kwakhona unyuka ndibe ngathi ndiyayibaleka le crocodile, yabuya kwakhona ndayibona seyilapha ecaleni kwam. Yenza loo nto kathathu tata, isiwa 1, 2, yawo okwesibini, yawo okwesithathu. Emva kwesithathu zange ibe iphinde iphakame. Ndibulela amandla esishumi. Iyasebenza le nto, inamandla le nto. uYesu Kristu uyinkosi, uYesu Kristu uyinkosi, uYesu Kristu uyinkosi.